Arvаңızlar zamandaşlar көпчүлүктүн суроосу боюнча жазгы көчөт, гүл көчөттөрдүн бааларын силерге бир сыйра сурап билип кетели. Канчадан болот баалары? Rozalar 80 somon. 200'den 300'e çayın bolot kontrol ya. Roza kançadan? Roza 80. Ya 80. Roza 80 somon. O 100 şeyler kançadan? 150 somon. Bunlar da 80'den ha? 70'den. 80. 350. Tamam. Sürüttüğü olsa жақшыка. Жақшы. Бұларды да достар, үшеуіне 200-ге қылып беріп атабыз дейді. Бұл жерде Ақтерек питомник дейді. Жетеуіздікі қана. Болгарка. Лесная красавица. Бұлар қаншадан болдат біреу, я? 200-ден, а? Өріктер? Өріктер. Жақшы екен достар. Ошондо 200-ден 300-ге чейин, розаларың 80-ден, үчөөнү 150, үчөөнү 200-ге. Энди виши розалар 150-ден. Азыр ойдо жакта карагаттар бар окшойт. Ошолорду бир атоло силерге сурап берип ташайын. Ага чейин силер каналга катталып, лайктан ыргыт бурла. О, карагаттар канчадан экен, я? 250'den деген алгандай сорт. Бурчтуу. Абул 150, абул качтан 200. 200 миктарда булда тигилди. Арты 3 булда. Розалар канча экен? 70'den 90'a түштүрөм дагы. О, туяларбы булар, а? Канча экен булар? Мугайс биздин местныйлерби? Өзбекстандык эмес. Жақсы. Сондай екен достар. Қарақалбай лайк деп басып каналға атталып салғыла.